Abakunzi bacu muraho, twizere ko mumeze neza kandi nibyo tubifuriza. Mu minsi ishize hari uwadusabye kumukorera icyegeranyo ku mateka ya Jeff Bezos n'amabanga yakoresheje yamufashije kugera ku nzozi ze. Jeff Bezos ni umwe mu bahirwe ba mbere bari kuri uyu mubumbe w'isi, akaba ari uwa kabiri nyuma ya Elon Musk. Kuri ubu akaba atunze asaga miliyari 201 z'amadolari y'Amerika. Jeff Bezos yavukiye mu gace bita Albuquerque, New Mexico, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku itariki 12 Mutarama mu mwaka wa 1964. Amazina yiswe akivuka ni Jeffrey Preston Jorgensen. Ababyeyi be ni Jackie Chise Jorgensen na Ted Jorgensen. Ted Jorgensen ariwe papa wa Jeff Bezos. Bivugwa ko yari umucuruzi w'amagare, akaba yarabanye na Jacqueline Chise Jorgensen, bombi bakiri bato batarakwiza imyaka 20. Aba bombi umubano wabo ntiwarambye kuko batandukanye Jeff Bezos afite imyaka 4 gusa. Jacqueline byarangiye ashatse undi mugabo ufite inkomoko mu gihugu cya Cuba ariwe Miguel Bezos. Bombi biyemeza kurera Jeffrey Preston Jorgensen, bahitamo no gusimbuza rimwe mu mazina ye. Uwari Jeffrey Preston Jorgensen aba Jeffrey Preston Bezos, akaba ari naryo yamenyekanyeho nka Jeff Bezos. Jeff Bezos yakuriye mu gace kitwa Houston muri leta ya Texas n'umuryango we. Akiri muto yagaragaje ubushake n'ubushobozi mu gutsinda neza amasomo ya siyanse ndetse n'ikoranabuhanga. Bavuga ko yakoze na laboratoire nto yakoreragamo ubushakashatsi wabo mu rugo nyuma y'amasomo. Mu mwaka w'1982 nibwo yashoje amashuri yisumbuye muri Miami Palmetto Senior High School. Birumvikana yarangije kuri iryo shuri ari mu ba mbere bagize amanota meza kurusha abandi. Muri uwo mwaka yakomereje muri Princeton University, asoza amasomo yo mu mwaka w'1986 mu bijyanye n'amashanyarazi n'ubumenyi bwa mudasobwa, aribyo Electrical Engineering and Computer Science. Nyuma yo gusoza kaminuza, Bezos yakoranye n'ibigo bitandukanye birimo Fitel, hakaba Bankers Trust na D.E. & Co. Muri ibi bigo hari aho yagiye agirwa umuyobozi ukomeye. Mu mwaka w'1993 Jeff Bezos yashakanye na Mackenzie Scott, bakaba barabyaranye abana 3 n'undi umwe badowuse. Gusa aba bombi kuri ubu ntibakiri kumwe kuko mu mwaka w'2019 bakoze divorce baratandukana. Ubu Jeff Bezos akabana na Lauren Sanchez. Jeff Bezos ni umwe mu babonye kare ko internet izahindura ibintu byinshi ku isi, nubwo aribwo yari mitera agatambwe ka mbere. Akaba ariyo mpamvu yafashe umwanzuro wo kwibyaza umusaruro ayikoreraho ubucuruzi. Nyuma y'imyaka 8 y'uburambe mu kazi, mu mwaka w'1994 yafashe umwanzuro ukakaye, yiyemeza kureka akazi keza cyane yari afite aho yari vice president muri D.E. & Co. kugira ngo atangize kampani ye ikora ubucuruzi bw'ibitabo online. Mu ntangiriro yayise Kadabra Inc. Nyuma y'amezi make iryo zina rarihindura ayita Amazon kuko yumvaga ko igomba kuzaguka ikanamenyekana cyane nk'umugezi wa Amazon. Nk'ibisanzwe nta ntangiriro itavuna. Uyu mugabo nawe niko byamugendekeye atangiza business ye. Usibye ibitekerezo n'ubushake bidasanzwe yari afite ku bijyanye n'umushinga we, ubushobozi bushingiye ku mafaranga bwo bwari buke cyane, hafi ya ntabwo ugereranyije n'umushinga yari afite. Iyi akaba ariyo mpamvu yahisemo gutangiriza ubucuruzi bwe mu igaraje ry'inzu yakodeshaga yari iherereye i Bellevue, Washington. Ubufasha bwa mbere yabonye kugira ngo akomeze uwo mushinga ni amadolari 246 yahawe n'ababyeyi be mu mwaka w'1995. Muri uwo mwaka mu kwezi kwa 7 ni nabwo yatangiye kugurisha ibitabo online. Mu gihe cy'imyaka 2 ubucuruzi bw'ibitabo bwarazamukaga ariko ntibumubyarire inyungu ifatika. Akaba ariyo mpamvu mu mwaka w'1997 yiyemeje gucuruza ibintu byose online. Gusa ibi ntibyamuhiriye kuko yagiye agongwa n'ibirego by'inzu zicuruza ibitabo ndetse n'abandi bakoraga ubucuruzi bujya kuba nk'ubwe nka Walmart n'abandi. Gusa kubw'amahirwe bimusiga amahoro.
mu mwaka w'ibihumbi 2000.com bubble nibwo yabastinze. Kampani nyinshi zari zaravutse zakoreraga online zirahomba, nabwo kubw'amahirwe Amazon irarokoka, ariko nayo ibibazo by'ubukungu ntibyayorohera. Ibi byatumye imara igihe kinini ikorera mu gihombo. Bitewe nuko Jeff Bezos yari afite intego z'igihe kirekire, ibi yarabyihanganiye, nyuma ibintu bisubira mu buryo. Guhera mu mwaka w'ibihumbi 2005 imari shingiro y'ikigo cya Amazon yavuye kuri miliyari 8.5 z'amadolari, ubu ikaba igeze kuri miliyari hafi 600 z'amadolari y'Amerika. Nk'uko twabivuze mu ntangiriro, nyiri Amazon ariwe Jeff Bezos akaba atunze asaga miliyari 201 z'amadolari y'Amerika. Akaba ari uwa kabiri mu baherwe ba mbere ku isi, akurikira Elon Musk utunze miliyari 214 z'amadolari y'Amerika. Ushobora kuba wibaza utese uyu mugabo ubukungu butangaje yabukomoye kuki? Niba tukiri kumwe nibyo tugiye kurebera hamwe. Amabanga 10 y'ingenzi Jeff Bezos yakoresheje kugira ngo agere ku bukire n'ayakurikira. Irya mbere no gutangiza ubushobozi buto yari afite. Nk'uko twabibonye, business yo gucuruza ibitabo online yayitangirije iwe mu rugo mu igaraje. Akaba asobanura ko iyo ategereza ubushobozi bufatika hari n'igihe atari butangire. Ibanga rya kabiri yakoresheje no gutekereza kure, kumenya kujyanisha n'ibihe yarimo by'izamuka rya internet, akagira igitekerezo cyakemura ikibazo cy'abantu benshi, abagezaho ibicuruzwa bitandukanye bibereye mu ngo zabo, kandi agateganya ko iyo business yanayagura. Nabyo ni bimwe mu byamufashije kugera ku nzozi ze. Ibanga rya gatatu yakoresheje no kubatwa n'ibyifuzo by'abakiriya, ari byo yita customer obsession. Guhaza ibyifuzo by'umukiriya niyo ngingo iruta izindi zose kuri Jeff Bezos. Kuri we umukiriya arenze no kuba umwami, akaba ariyo mpamvu aharanira gutanga serivisi nziza kandi ku giciro cyiza, n'ibicuruzwa bikagezwa ku bakiriya mu buryo bwihuse. Ibanga rya gatanu no guhanga udushya, uhereye kuri Kindle ukagera kuri Amazon Web Services ndetse na Artificial Intelligence muri logistics. Ibi ni bimwe mu dushya twahanzwe byafashije ikigo cya Amazon mu gutanga serivisi nziza. Si ibi gusa, hari n'ibindi byahanzwe ndetse n'ibihora bihangwa, byose bikorwa hagamijwe ko ikigo cya Amazon kigomba guhora ari icya mbere mu bikorera ubucuruzi online. Ikintu cya gatanu mu byafashije Jeff Bezos kugera ku nzozi ze ni ukwihangana no kudacika intege. Ibi mu Cyongereza nibyo bita persistence. Jeff Bezos yizerera cyane mu mishinga ye, ndetse n'iyo ahuye n'ingorane ntacika intege. Atangira yarazi neza ko urugendo rw'ubukire rusaba igihe gihagije ndetse n'umuhate. Ibanga rya gatandatu ni ugukoresha ubuhanga n'ikoranabuhanga mu gufata imyanzuro. Ibi ari byo bita data driven decision making. Bezos yagiye akoresha imibare n'ibipimo by'ikoranabuhanga mu gufata ibyemezo bikomeye muri sosiyete ya Amazon. Ubu bumenyi n'ikoranabuhanga nibyo byamufashaga kumenya aho ibibazo biherereye, bikamufasha mu kubikemura ndetse no mu kumenya aho amahirwe ari. Ibanga rya karindwi ni ukumenya guhitamo neza abo bakorana. Kuva mu ntangiriro, Jeff Bezos yashakaga abakozi b'abahanga bafite ubushobozi bwo guhanga udushya no kugira uruhare mu iterambere rya Amazon. Ibanga rya munani ni ukwigira ku bandi, aricyo bita learn from others. Jeff Bezos yagiraga umuco wo kwigira ku bandi, ari abari hasi ye bakora neza ndetse n'abamurusha yageragezaga kubigiraho, byose akabikora agamije guteza imbere ubucuruzi bwe. Ibanga rya 9 yakoresheje no kugira icyerekezo cy'igihe kirambye, ikintu cyo bita long term vision. Jeff Bezos guhora akora ishoramari ry'igihe kirekire ni kimwe mu bituma ahora ku gasongero. Amazon Web Services n'ikigo Blue Origin gifasha abantu gutembera mu isanzure ni bimwe mu bigaragaza ko uyu mugabo areba kure. Ibanga rya 10 ari naryo rya nyuma Jeff Bezos yakoresheje kugira ngo agere ku nzozi ze ni ukujyana n'ibihe, ari byo bita adaptability. Jeff Bezos yagiye ahindura ibikorwa bye ajyanisha n'isoko ndetse n'iterambere ry'ikoranabuhanga. Ubu buhanga bushingiye ku kumenya kujyana n'ibigezweho nabwo bwamufashije guhora ku isonga mu bucuruzi bukorerwa online. Bakunzi bacu,
twareberaga hamwe amateka ya Jeff Bezos n'amabanga yakoresheje byamufashije kugera ku nzozi ze. Niba Jeff Bezos umufata nk'icyitegererezo, hari igihe aya mabanga yakoresheje nawe yagufasha. Ababanye natwe muri iki cyegeranyo turabashimiye cyane kandi muri ab'agaciro gakomeye kuri twe. Niba uri mushya, reba handitse subscribe, ukande no kukazogera kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho mu wa mbere. Ibuka unakore like kuko natwe turagukunda. Iki kiganiro niba hari n'uwo cyafasha, wakimusangiza ukora share. Izi video dusize kuri end screen nazo zagufasha kandi zakuryohera. Mwakoze cyane kubana natwe, naho ubutaha Imana ibarinde. Turabakunda.